अहानबदा मरुई पाव सेगमाइजिन पार्ट 2 जॉइंट फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड ना कुकी नत्रगा कनागुंबा कांगलुप अमतदा लौफम नत्रगा लम सोसाइटी ने योनखिबा लेते हाइरे खुरुम जरे Am-Istv पाव मीटिंग ताबीरिबा पुमनमकपु तराम ओक्चरे पाव संदोकना पिजरे सेगमाइजिन पार्ट 2 जॉइंट फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड ना कुकी नत्रगा कनागुंबा कांगलुप अमतदा लौफम नत्रगा लम सोसाइटी असिगे चेयरमैन वाइखम सनातोंबा अमसोंग सेक्रेटरी ओइनाम प्रोजेक्ट अमदी मेंबर अमता लम अमता योनखिबा लेते हाइना सोसाइटी असिगे ट्रेजर प्रेम कुमार ना फोंगदोरगली ngasi सेगमाइजिन मनिंग लेकाई दलेबा सोसाइटी असिगे ऑफिस दा सोसाइटी असिगे चेयरमैन सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव मेंबर सिंह अमदी मेंबर सिंह याउना पांगथोकबा पाउमी सिंह उनबा अदुदा प्रेम कुमार ना मखा तारदुना हाई मसाना मसाबु चेयरमैन ने हाइजबा W नबा मैतै अमसोंग मसीना मसाबु सेक्रेटरी ने हाइजबा L मंगलेम्बना ngarang अमसोंग ngasi इलेक्शन अमदे प्रिंट मीडिया दा फोंगदोरखिबा वाफम सिंह सेमजिन साजनबा युमफम याउतबा ngakतने सोसाइटी असि कुमजा इंग्लिसिंगनी तारागी नवंबर 13 दा मतम अदुगी असिस्टेंट रजिस्टर कोऑपरेटिव सोसाइटी कक्चिंग ओइरंबा ऑफिसर अमना सोसाइटी असि कैंसलेशन तौखि मदुगी मतुंग ARCS मसा मकना कुमजा इंग्लिसिंगनी तारामाथोइगे अप्रैल 19 दा अमुक नौना जनरल बॉडी मिफम पांगथोक्तुना सोसाइटी असिग अनोबा कमिटी मेंबर खनबिखिबनी हाइरिबा जीबी मीटिंग अदुदा W नबा अमसुंग L मंगलेम्बा हाइरिबा मियोय अनि असिसु लाखिद्रे अदुगा मदुगी मखा तारकपदा L मंगलेम्बा हाइरिबा मसाना मसाबो सोसाइटी असिगे सेक्रेटरी ने हाइजरिबा मियोय असिना कुमजा इंग्लिसिंगनी तारा तरेट की दिसंबर 13 दा मतम अदुदा डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ऑफिसर DCO कक्चिंगदा जनरल बॉडी जीबी मिफम अमा कौननबा चेरोल थारमखे चेरोल मरम ओइरगा DCO न कुमजा इंग्लिसिंगनी तरा निपानगी जून की तांग तरुकता नोटिस अमा थोक्तुना इंग्लिसिंगनी तरा निपानगी जुलाई 15 जीबी कौखे जीबी कौबगी चेरोल अदो इंग्लिसिंगनी तरा माथोइदा खनखिबा सेक्रेटरी दा पिरकपदगी खंगबंगमखी जीबी नुमित अदुदा मीटिंग की क्वारम फादबदगे अमुक चही अदुमकी जुलाई 12 सोसाइटी के ऑफिस दा जीबी पांगथोक्तुना सोसाइटी असि मथौ निंगथीना पांगथोक्तुना लाखी कुमजा इंग्लिसिंगनी कुनहुमदोगी अगस्त तरेता जीबी अमक पांगथोक्तुना ngasi चेयरमैन ओइरिबा W सनातोंबा अमसोंग सेक्रेटरी ओइनाम ब्रोजेना ओइरिबा सोसाइटी असिगे एग्जीक्यूटिव कमिटी न थबक सिंह पांगथोक्तुना लागली प्रेम कुमार न मखा तारतुना हाई हौजिक पुरिबा कमिटी न कुकीदा लौ योनख्रे हाइरिबा असि युमफम सुंगयाव यावदबा अरानबनी सोसाइटी असि बोहाना पाइबिरंबा अहल लमन सिंह न थंबिरंबा रेकॉर्ड अमगी मतुंग इनदे कुमजा इंग्लिश मचमापन मरफु 13 दा मियोय कुंठा निथोय अमदे सोसाइटी असिगे मेंबर दा तोक्चखिबनी हाइबर रेकॉर्ड अमदी लेरमी अदु हौजिक फाइरिबा चेयरमैन वाइखम सनातोंबा अमसोंग ओइनाम ब्रोजेना सेक्रेटरी ओइबा कमिटी असिगसु करिगुंबा हिरम अमतदा मरी लेनदे W नबा अमसोंग L मंगलेम्बना अरानबा वफम कया फोंगदोक्तुना मियामदा चमम नहनबा होटनरिबा मखोय अनिगी मथक्ता मरी लेनबा लेबाकी याइफनबा होटनरिबसिंगना अचुम अरान थिदोकपिरगा फंगफम थोकपा चेराक पिबियु हाइनसु प्रेम कुमारना फोंगदोरखे कमाई तौदना 10 दा कैंसिलेशन तौरबा पोट अमबु 11 दा सेम ARCS ना कमा करम मोंगदा एप्रूव तौगदोरिम लोइना लोइना ना भजुबौदा पुजरिबा एग्जीक्यूटिव की लैरिबा नामसुम प्राइमरी मेंबर सिंगजे मसी 18 दगी सेमजगिबा लैहिबा पोतनी अदुगा 18 दा पुरिबा मियोय सिंग असिना ngasi bauda aranba thabak amata society sigi maramda aranba khongchat amata sakib leite joint farming cooperative society sigi oiba property oine leiriba lam sida lam machet ama hobo idi yon giba leite masigi sabchaba praman puthokpa ngamagadi akoida matik chaba akoida hairbi yagani karimo puthokpa ngamdragadi makoida matik chaba dan pibiu Imphal East District Manung Channel Ediba Arapti Uruf Farmers Association AUFA na Hakchang Sokningai Oidaba Manamasing Puthokna Bapandamda KVK Imphal East District ka Kutsam Naduna Nongmagi Oiba Vermiculture Amasong Vermicomposing gi Training Program ama District Asigi Arapti Awang Lekai Haining Makhongda Leiba Wahengbam Bir Chandragi Yumda Pangthokre Krishi Vigyan Kendra KVK Imphal East District na Skaugi Extension Unit ka Kutsam Naduna Pangthokiba Training Program adu KVK Imphal East ki Senior Scientist and Head Y Prabhakar Devi Subject Matter Specialist SMS Priyadarshini SMS Agri Gunabati Yumnam SMS Home Science Monibala Devi amade Kiamgai Muslim Arapti Gram Panchayat ki Chairperson Wahengbam Bir Chandrana Chingba Myoy Kayana Dice Member Sing Oike Chairperson W Bir Chandra gi Yumda
pangthokiba training program atuda KVK Infalis ki senior scientist amasung head Y Prabhavati Devina yumdagi thoglakpa fatraba manamasinga santhi sangyung charu chanai amade tintro kapullaga miyoibagi hakchang sokloidaba vermicompost ki har puthokpa yai loinana masi yolaga lomi singna senthok lambi khara oirabasu yai lamlam asigi miyoi ayambasi vermicompost sembagi thabak si thoina thawai yaudabugum tawi tasengna vermicompost asi sem saba hairagade lomi singna hakchang sokningai oidaba mahi marong chumba chinjak puthokpadasu mateng oiragani amade har si yolaga senthok lambi khara su oiba ngamgadori bani haiki Ruche chati ke makunda ko chena phalang wai te da pakpa bana kaji kaji tani chati ne ayam nati mai mari tu dane law do aduna seruche panel matung da akoi ki bigi saite chu phangi adiki hana akoi ki barmi ka posemba nungren ba mode ti thok le ai da chu ti thok to mi adu ti thok ki khado kaji do akoi ne kidang wa de ai to ki bari amana ko le ga da sabu ino tawe ba ko oza na ngasi isa phajana thara ga tawira ma se ubada yamna harau jai aduna koina ngasi la ingai sida tudong sa ba se lobi yo khoi engineer se hayeng lo sibu bada akoi mana office se sandi sali ko khoi khulai se loina abok ma mamanda adumana kali kali khulai se na ga karmai taw na khoi gi kano se logi lo sibu bada yamna profit yana yam phajana sa sigi matang da hangin ba mo ta su kai mataw lai Nai Cheda 4.0 National Campaign for Gender Equality and Women's Empowerment Haibasida Nupi Angang da Chathaba Crime Chahi Sudana Luhongba Amade Kusumal Pidana Tabak Sizinaba Haibana Chingba Hiram Singh Asida Yumfam Oiraga Nongmagi Oiba Awareness Program Ama Bisnupur District Manung Chanalaiba Ngang Khalawai Awang Community Hall da Pangthokre Domestic Violence Child Marriage Amade Unpaid Work Haibasida District Program Officer ICDS Cell Bisnupur Amade One Stop Center Bisnupur Aniki Mideng Makhada Manipur State Rural Livelihood Mission MSRLM Bisnupur District ke Moirang CD Block ki Makhada Celeb Group Singna Semba Mangalaibi BLF Amade Nganthoibi BLF Ngang Khalawai Ani na Senduna Pangthoki ba Awareness Program atuda Paramedical Staff One Stop Center Bisnupur Ai Sarda Cluster Coordinator MSRLM Moirang CD Block Kuman Lenin Mangalembi BLF ki President PH Kiramala Devi Nganthoibi BLF ki President M Manglembi Devi Amade Internal Mentor K Premlata Devi na Tharomapus oina serugya khibagaloina na District Program Officer DPO Bisnupur N Babita Center Administration One Stop Center Bisnupur L Chanu Yaifabe Remand Lower District Legal Services Authority Bisnupur Moirangthem Urmila Devina Resource Person Sik oina Gender Equality amati Domestic Violence ki matangda wangangke Thaurangge Sarukam oina serugya kiba khudimangna chahi sudana icha singyumban lambida changhandaba Domestic Violence thadokpa haibasida punna amato oina wasaksu lominake Remand Lower District Legal Services Authority Bisnupur Moirangthem Urmila Devi na hai aikoi nupi ne haiduna sonthana nupagi makhada hingbagi matam adu natre nupa khudimak ta fangba right khudimak nupi singna chu magi mapamdagi chap chana ain gi oiba mongda phangba yare nupi oibi singna masi fangnabagi damak DLSA Bisnupur da laktuna tanabagi khudong chabasu fangani masi leire haiduna aranba maikai da sizinabadi chumloi haina fongdoke Domestic violence oil, I pass it kind of order and I know my maintenance 125 is share Pisida, I need to pass na I kind of get a month that charge later. I will get him be there, I do the mother, Tram of the Chataga, I application of a Iranda, free get that, Pele wears in the Moya, Ukilama, Pibida. Center Administrator One Stop Center Bisnupur L Chanu Yaifabina Haikibada Isagi right Kudimak Hauziti Chap Chana Tanba Yare Masigidamak One Stop Center Bisnupur Natraga Marilenaba Court Chatuna Tanabagi Kudong Chaba Legani Haiki Sidi Yadena, Sugumba Sidi Aquina, Amuhana, Miwat Mina Sataba Hibase, Nupi Nupa Hibalate, Sidi Satnabinate, Aquina Mutat Bayai, Nupibu Hantana Yemba, Nupibu Hansen Hansen Gambiba, Pubiba Sabiba Hibase, Taubaya de Hibase, One Stop Center the Laga, Mabu Joint Counseling Toraga, Gan Tahan Bayai. Paugi Maraktana Temebregamata Mata Longminase. Pagliba punsigi lambisida, Araiba Chabaya Makai Sashinari. Adon hidak lang thak kayam sa da bayarakte sa silliba singduna adom gi liver da kayam sokhan likhang bibra
liver nabu soklaba chaning thakning ba phaudaba puk nungai taba khong hamba nungai raktaba amadi kuchu kumen senghallakti khuding maksibu ngakthok ke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule Jolip 100% natural syrup and capsule Dada Yun magigano Asa ba tamo Sige yung se next time tinacheksin na laksilaga tamo ba nine Dada lang se Juhar habaga amta kiderbo Asum na mayam na machalbo ngapshan lugum masige yung masibu aso yang an ko kada batagi next time tina ngapseli next time ti juhar habaga ngaptok na ba same bani zaman technology si na bana concrete ka tok na tina ba matamda kapang ng amuk ka na hengal adli next TMT strength is in the quick matam gi nungsit nungsa amadi ainga sana maram moiraga lok tungba amadi khubana singba tatana thohalli pumna maksibu khudak ta phanba ngamlaba Capidon cup syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangnaw maring maring chatlaga lok kangkhu khuraba Capidon cup syrup thakpiu Capidon cup syrup Break matong taram nokchari pau makhata na pisari Smart Security Service ki kumja English ngani kuntaru ki wall calendar release tawbagi tharam SSS ki tera kaithel daleba office da pangthokre tharam aduda Smart Security Service SSS ki Managing Director Laimayum Pratap Singh retired Major Yambem Angamba Singh yauna atai masak naiba miyoi sing su sarukya ki calendar phone ki baduga mari leinana Smart Security Service ki Managing Director Laimayum Pratap Singh na Smart Security Service na miyam gi damak thabak tawrakpa chahi tara mapung farakle SSS na lamdam sigi thabak phangraba nahasingda thabak pibagi mathakta government amade private firm kayada security piduna miyamgi yaifana ba thabak sing paikhatuna lakli SSS ki staff singna thamoi sengna amade patient laina thabak tawrakpana miyamgi damak thau pangma ngambani makhata na miyamna so SSS da cooperation PBU haike Sambat strengthening access to justice for marginalized, vulnerable Adivasi and denotified nomadic tribes scheme 2025 ki makhada nongmagi oiba lemna layeng bagi thoram ama Bisnupur district ki Bisnupur ward number 12 Lumlan Hupi Chotheda Pangthokre District Legal Services Authority Bisnupur na Chief Medical Officer Bisnupur ga khutsam naduna National Legal Services Authority amade Manipur State Legal Services Authority ki mideng makhada pangthoki patharam aduda DLSA gi chairman su oiriba District and Section Judge Bisnupur S. Ibjen, DLSA gi Secretary su oiribi CJM Bisnupur Bineshwari Maibam amade Sambat ki member sing su sarugya kibaga loinana tongan tongan department kaya gi Dr. Singna miyoi chama hena makhal kaya gi anaba layeng khibaga loinana mathau taba hitak sing su lemna fanghan ke thauram aduga mari leinana District Level Services Authority ki chairman su oiriba District and Section Judge Samom Ibzena haikibada Sambat scheme gi makhada Lumlan Hupi Chothe Village amade masigi akoibata leiriba miyam maroina mahairoi singda makoina thengnariba anaba amade hakchang da nungai taba kaya sing adubu khangdoktuna makoigi punsida nungai balaina tina chendaba miyoi amamam oiba ngamnabagi pandamda pangthokpani loinana mahairoi singda mitki nungai taba ka hena thengnabana mahairoi singi mama mapa singna angang singda mobile sizinabagi chang hanthana bahona biyo amade matam chari ngai da fajana layengduna hakchang fana laina bahona ministry haina appeal tawkhibaga loinana ke masida saruk yabi ki pa Dr. Singh amade Sambat ki member Singh busu thagat pa phongdokki Most of our children are suffering from eyes problem, maybe due to the uses of mobile phones. So I would request all the parents to give limited access of using mobile phones. Loishilakpada maroiba pau mukana pizare Segmaitin Part 2 Joint Farming Cooperative Society Limited na Kuki natraga kanagumba kanglup amatada lawfam natraga lam society na yon kiba laite haide Hauzik Fabugin Am-Istv na sandokchaba Manipuri pau matang sa loizare bideng tabiri bapum na wapo mukana kharamjare